Ja, ole ua, toi se fulmale tasi minute ona tale ole tulai se fulu ile ni fui vainga ole fiafi. Ja, fi va ilo atu ile sila mai mo le datu tunu ole ua. To ai fanua le sa ole fitelenga ya liaman na ya Lorenzo Kaisara. Ile tau fa ilo ya sia fui tamali ole datu tunu wa loala na tautua itafafia o Aotearoa iso se au nanga ya matu te o fo lofa ma fatalo fatu la wo fionga le vainga ole fiafi maru se fu manuia. Ia fatalo fatu la talainga to manino ia fa pena fo yo na momoli atu le fa malo o le fa talofa fa manuyanga fo ilo tato wa tunu o lo o sila mai mo mai le fo vai ngole fiafi fa malo le tautua fa malo fo ile tapua ia le ngata ile o la o to no futa talo o le tapua inga ile aso ma le aso mai se le sa ili malo lo tato wa tunu i so se tafa i so se faiva fo yo lo fianga iai ia e mamoli atu le fa malo ma le fa talo fa li amana ia la sunga to tol manino fa pe fo ile pa ia ma malo le tato wa tunu malo a fuai la o ma uso ia ile la nganga va tate feo fo futa ile ni va le fifi ia malo o malale ni ele fo ile o fionga vai ande ia fe au manga luenga o lo pa le fenga i fo ile ni vai tau le soifuanga e ha sa uto o fia ni ia o fesina le vai tele to ma fo tato ofisa ia o le la vai e fa ia ma sia si mai ia ai masalo o fa si leva tatele i a feiloa i lungo le ia ia ma o e fo ile uso ta uso atu ia la talainga ia pole fonga fo o tatu por kalami ia o fia le loto o le nganga fo e misa fa ia ma fa fo ile vi inga ile atua ia ona ua mawhai ona tā whesa ngai, ia ma tā whailoha, i ma tā whaasoa fo i lunga o ngalu le ea i le pora kalame, a le pie men sa mo i le ala leo la lima tolu tasi a mo whaftai tele lava mo le nea wanoa to. Ia malo fo ile ono sa i fo i lava singa, me si fo i whi au mangalu inga sa pali whenga i le nea so. Ia lia, tā te tele i, a tā tu tele ia ngai le unga auti wha mo le nea so. O mai lo fitelenga. O le pis, yo le mele i ka ko ka ilu fo ile lo moto we le ni vai tau. Ele tele o tiu te ma faiva. Yo ele tau se lu lo fiongo. Vai masan ye, a wa mai li amana ia. Ia. Fa tai tele la fatu to mo le fa fasili. Ia o to inga fasili se fasili mai se ta ita fo inga le. Ai fa tai wa fe lo nei tanga tai tu sai fo i male tu lango le fa fasili o tu na mai. La ngona la va fa tau va to o le nei fiafi. Mai e mawhai ona o whai atu whapea. O loo maualunga lava i ale tausinga o le alofa i le ngatai lea o le puipuinga. O lo tātou tapa au sili le langi lo tātou whaola Iesu Kariso lo no iola. Ia le ngatai lea o se uto o lua ia naite ia masia mawhanau. O loo manuia mea uma. Masalo e whainga tā fo i ona talia e lo tātou watu nuu. Ia ona o le tūlanga pi ona e tā ua i le tele o le pisi i ngā luenga, le tele o wala o inam tūlanga whapena. Ai ma whai fo i ona uwhai atu whapea totoa. E se lea lo whamaleanga le lei o le atu i ona tangata. E wha soa mai lawa i le atu le malusi i le aso, ma le aso. E le ma whai fo i ona au mai e le atua. O se wala awina e le mawhai ona e le whaia. Pe te whaataunu uina. E whaasoa mai la vai le atua, le mea e mawhai e lana tangata una whai. Ma le mea e ho o e le malosi e lana tangata. O le ala, e mawhai ona uwhai atu whaapia. Mentally, I am good. I am good, thank you. Physically and spiritually, never been better. Nice. Never been better. So I'm well, thank you, my uso. Malo faftai le vaenga le o tomu a tapor kalamere ni fifi wai fa pena lava le ni o langa le ni sa valinga tatu te yai faia masiakilis le si o so tangata po amai yo e wa tatu te le lo atu me lo tupu ya me se lava le ni vai tau ya o le la anta anga inga ile mo tu lava I to tono le ano fale o le fa mo pe ona yai le ni fifi ya ila o fionga lia ua matua I lunga o penga te wha ilangi, lunga o awale tele, ia lau papa wha ilo. Ia e mese fo I le tālongo longo o ala leo ese, e ala lea I le pālota wha I tū mālo. La mo fionga, la mua se fisini, la le tā ua o le pālota, le pālota lea le kanto, logo kanto, le la whai, la se tā ua.
ole tā ua mua lava e fia whailoa atu I lo tātou atunua. Ole whailoa lea o lau ai a te tau. I le ati na e ina lea o lo tātou ai tele. You know, the main, well, I wouldn't say the capital city, but I can say the main city in Aotearoa, New Zealand, you know. Ole whaingo le pālota a tātou tangata. E tā ua, ona e whesosoani I le ati na e ina. O le tātou a ai tele po le Auckland Council. E ala le inga luenga o lo whape nā ona I lalo umo le pūlenga au kilani. Me mua lava le nā. O le mea lona lua. O le e tā ua, ia le whaataua ina o le pālota. E ala lea I lau whainga whiriwhiringa. Po o ai ni sui. O ai ni sui e talitutusa a o tau talitonunga whaapolokiki. O ai ni sui e talitutusa ni a o tau talitonunga whaaleanga nu. Whaale kerisiano. E matulanga mo whapena whaafeso o ta inga. Ia le ngata foi lea o ni sui e talitonuina e o tātou tangata. E la tau te mō lia le sāvali. Ma mo moli le leo o tātou tangata. I le lau o lo whai e whiriwhiringa. A le Auckland Council. Ai maise o tātou local boards. O vaenga te tele ia tolu. E te tauai. O na whataua. Ma o le au ngā foi lea. O le whai o pālo o tātou tangata. I le pālo ta whai tū mālo lea. A tātou wai, iai lawa I le vaenga lea toto. Bani. Ole Auckland Council, ma le whainga pālo ta whai tū mālo lea ua whainga solo. E tolu ia si tepu fo inga le e ave iai lau pālota. O le pūlenga o le Auckland Council, e mua lava. O le pālota ina, o se pule nuu. E toa tasi le pule nuu. Aukilani, Super City, manatua, o lewa Super City kato. E lo ko iai lava le Manukau Council, e lo to iai ia Waitakiri, ia Auckland Central. O lewa tasi ia le Auckland Super City. Tasi fo ila le pule nuu. Lea iai uma lava I le whainga pālota, lea ua whainga solo nei. Lea na ta tala mai lava I le aso iwa o Setema. E o lava le aso sifuru tasi, tusa e maa sina ato whainga solo pālota. Lona lua, o le whainga pālota fo ilea o lo whiri ai, ia councillors, ia pe mawhai ona uwha pe atu, o pule nuu whai tū mahalo. Tasi le tātou pule nuu, se tū lau, lea o lo se e mai ai ia Wayne Brown I le taimi le nei. O lalo mai la, o lo iai ma pule nuu whai tū mahalo, o ila tō wia o lo tau avea Nofoa, ia whatata inga e mawhai ona uwha pe atu, Manukau Ward. O Manukau Ward, o loo iai to tonu ia e tūmālo te tele ia e wha, e lima. Tūmālo tele ia e lima. Mua, o Otara, o Papatoe, o Tahu, Maangele, ma Manukau. E lima le lei tūmālo te tele tonu, o le tūmālo tele le nei o Manukau Ward. Manukau Ward la, lea o loo sau whai mai ai ia councillors ia pole no whai tūmālo. Taimele nei, o loo se e mai ai ia tamali o lo tātou watunu. Ia le sunga ia ao Filipaina, e le toi tau whai loa lea tamali, ia le ngata fo I lea o le whatetua, ia pole tamai tai, pole no whai tūmālo ia lo tu furi. Manatua la, o le Auckland Council, e iai le pole no ilunga, so o mai ai ma councillors e ta ua la vaenga lea o le tu tino lea o le Auckland Council e ta ua o le governing body o ila tō ia o lo whaia whai unga I le tele o polo keti I le tele o ngā luenga I le wha tamo ina o le tamau a inga o au kilani o ila tō ia o lo whaia whai unga whai. O lalo mai na o Manukau Ward, ia po Ward ese tonu o Kilani, po lalo mai I councillors ia po le nuu whai tūmālo. Lea lalo ia tātou local boards. Lea lo ia tātou local boards. Ia, pe tau ia whapea o lo ia whainga mālo whai tūmālo. O lo whatamo ina ia ngā luenga tau I le pūlenga au Kilani Auckland Council e to tonu lava o I tūmālo. Lea lalo iai ia tātou I tūmālo. O Otara,
ma papa toe o lo iai le o tara papa toe local board fa pea foi o mangele ma o tahuhu o lo iai mangere o tahu local board o lo iai foi ia Manurewa local board fa pea foi ma Papakura local board ia ma le tele o local boards i tonu au kilani ole fa tau tonga le na o au vivi o lo iai ia taimile nei pese hierarchy foi lele ile tulango lo iai il pulenga au kilani ole no councillors so o meno nalo matatu local boards ma ne lo manino le fa fonga tatu tunu o lo ftelinga lia ile fa nga so longa ile pai nga fo I o le tulanga e pe ona iai ia sui tau va a mese fo I ia la o tau au va ye lo taita ia mese fo ia sui a fai sui a tau va ia ila o tau au va to telelea ia wan fa mo le mo le tatu fainga palonta fa ftai lona luol fesili la o fionga lo ftelinga lia ile terminate mata le ase pasene fa taitai ia ise ata vali vo ile mo le fa fonga le tunu o ila to wa palota wa fa tino le meta palota ile nei vai tau fa mo le la uftalinga lia se e tala po taia eni nai nu foi nu mera ia le tatu a fainga palota o le taimile nei to o le au fa soa lava ui tatu tumalo o taran papa toi mali e tu sai ma fa maunga mai le ofisa o fainga palo taile aso luas fulfa tu se le ona nafi e tai lua aso ia ma update ia le database ale electoral office ai o le update mai ana nafi mai le ofisa o fainga palo ta o lo fa ilo mai ai o taran papa toi e na o le fitu tesi ma le 5% fitu tesi ma le 5% o ila tou e anga vaa ma e ta tau ona fai ala tou palota ua mahea ona fai o lona winga e le I faia palota ale iwa se fulu ma le lua tesi ma le ono pasene o le fa inga o tangata yanga vaa I palota I to tono o taran papa toi fai si ma o lunga o le afrai numera ia I lo lava tali tonunga e alualuanga I lunga le fai numera lea lea toi lua ma le afa vai yaso ona tapu niala I o le fainga palota ia o tali tonu e iai fo inisa o lo I tau o lo fea ngai mo tatu tangata ia staimi fo I ona fa so ai lea ai o numera na le wau mai le ofisa fainga palota e na o le fitu tesi ma le 5% ia le numera o tangata o fai te anga vaa ua fai ala tau palota to ma lo fa ftai ia o le talo lava ina ia palota totele o la o to no ta inga fo ilia ina ia fai se leo o tangata o pitonu te tas ia se ta o atu ia inisi fo o ta penanga pe ona mai ta wina wala manu ia lava itala ave fo ilia tala fo ma tala tustusia ile to tele o le pasene o Pasifika ia wa awai ile tau sinionga lea ile a mese lava Nofoa fa ai tu malo la so fina ngalo la mo fienga o se tu le leilea mo tatou Pasifika to tele anta tu sui wo si a wan tau sinionga a le titi fa numero fa nga palot la so fina ngalo fa ftai to ole o se tulanga wa ausia fo ile ile mo lungo le numero tangata Pasifika o le tau va ele ole mo lungo tangata Pasifika o to tonu ole mo walunga tangata Pasifika le tau va ole se senga le na o se mele le tele to o se mele le mo tangata Pasifika e atangia mai ai ua a mata ona confident o tatou tangata ua a mata ona mau o tatou tangata le nganga le no we can do it and how do we fight for ngale ina ia for our voices to be heard ole a ngai e palota pe a ngai e tau va le la e la ngona fo ia le fia ma le fanga I tia ono le mo lungo le numera o tamali o alo ma fa na o le Pasifika I mase lava tatu Samoa o leo le atau vai le finga filinga le nei ele ngata le local boards o le sailinga o ne pule nu fa itu malopo councillors o le fo yo lo iai ia sui maoli ia masui o le Pasifika o lo fa pe na una tau vai le tofi pule nu ai o se nganga fia le ato ala no fa pe tu fa pe ona o le mau fo ile ata to
pe na o pati te tele ma fai ona tau va. Ia rato sui. Ai ole tele fo yo isi sui tau va ia ua tu ola tau suafa ma tu ola tau lima ilunga tau va. O sui tu to tasi. Mana tu ala pa lo tale to anyone can anyone can run. Anyone can run as a candidate. Paula vo le ia inga matua tu lang mapena te tau ona fa malia ina. Ai ele fa pe fengale ia tau ona ise party te mo ai no. E mawhaia ona e ta moe as a independent candidate. So te tūlanga le leila mo tātou ato. Ma lo whawtai li ai li tūlanga lea pe ona e sao noa. Moni au. Ta se e mai, ia, whaia lo whafonga e whai mafonga tau moli ala o le au wa. Me se lava le tātou i tū malo. Li a whai o lea tātou te tala noa i le pālota e tāua. O le fesili whaatangata o le nu. O le ha se ngā luenga tau te whaia. Mo a tātou tangata nu. O lo a lala ma papa au i o tawa ma papa tutoi. Whaftai kere le watu o e sele mana i o le whaafisili lea. O le upomoni lava ia. O le to o tele wha i o tātou tangata. Mai se lava tātou i o tara. E le o sila fia le lei. Pero iai se malama anga tele. I ngā luenga whai la ruko board. Ai o lea la whapula atu. To. Ana le ai i ala paya inga le nei. Tato ruko board le lo tu lai mai nei. Le lo iai sui umano leipa. Mai o tara. O leva o na ulu fale. Totongi le tupe. Pato ama whai ona e tā ele se tu lop. Pe te wha malu le tato vai tā ele le swimming pool. I o tara. Na o swimming pools la vai to tono manukau. Lea is still free. E lo yesi tupe tutongi fo ngale o na nga ile tono o fa na weta ele ai ia mafa o nga ia tato facilities ia. O isi nga luenga lela wa mata tu nga luenga o mai on fai. Yes. Ona so ele mani nga luenga lo foli mai. Lea mato te toi fi na wai. Ne yo mato toi te tu mai. Ona fa tau ina lea. Yes. To ua teno tato au wala tono otara. Ia ua a mata ona fa fo. Ia, o au wala ia sa o mai o tara i fia tausanga. Ai o leo a mato na whaafau. Ele lewa na tale la wala faule i Preston. Ele tato traffic lights le i ese le pisio la wala nga. I Istamaki, Preston, o lo iai male mamoli faule na lo aluanga i lunga i Ormiston. Yes, le tulu la tale pamu. Le tulu nga tonua. O le si traffic lights pito i sili na ona pisi. Le alawa mahea ona whaafau. E o foi i le molile i aspiring le sawanga i lalo i Holyford. Mana tua ngai mangkolu ngai aspiring sa lalo i Holyford. E ke fai foi mai lalo i te irirangi. O le makua i pisi fo ia koe dangerous. E le sanga le mu. I le na fo mai au na fai tato traffic lights na. Ia ma le telo au wala i tono otara. O le wa mai au na fa fo. Ia pe tau fa lau tele fo ngali. Ai ele fa pe la e fai umanga luenga i le taime tasi. Le hai. E iai lava le paketi ale Auckland Transport. O lo ngā luru e whatasi ma le local board. E whasoa i ngā luenga te tau ona ave iai le wha mua. Le ala o lo whasolo lava le taimi le nei. A tau sila fo i to o i a tātou paka. I paka uma. Mana tua paka uma lava i tonu o tarampa patoitoi. E lalo uma lava le council. Ia, o isi tu maa loa o tele na whaatau la tau paka. Wa fata watu paka ona le mana o mio le seleni o le tama ainga e fata mo e na lato local board ai o te tasi leo va enga e fata mafati le ma vil fata ua le o tara local board o tato facilities ia le local council e le tatau ona tonga ona so ona fata ina atu ona o e le ngata o le local council ai o lo iai uma lava ia le sao tangata lau tele o lo iai uma ele ai ma seisi to o Elo iai se sao i le whaatamo e ina o le Auckland City Council. O le Auckland Council, o lo mawhai ona tupu maola. Mafua mai o le rates le nai tongi o e maa. Yes. O le rates le to tongi e le home owner. A ngai le Auckland Council. Le fia miliona o whale tonu nei i Aukilani. O lo whaatamo e ai i la tātou council. A whailawa o oio le nai te Nofoa maututongi se fale, o le nai te range. E ta watu lava, o ngai ko kongi la rate.
ole rents le wa tonge oi. Oro iai to tonu male fasilinga le ale landlord fu ngali. E ka fisa soangi ko ngole ole rate landlord. Ole winga ngala utala. Le ai ma seisi elo iai se sao. Yeah. I le fata mo ina man fatu pe ino tatu council. So, so e foi mina tala no tatu paka o facilities o assets po assets le council o lo tonu o tara papu toi. O lo iai lo leo malo sao. I le fata mo ina. Ma le pui ino tatu assets ia. Asisile tatu paka. O le tele o tatu playgrounds mo. Alo ma whanau la iti ua mai ona whafo. E le tau ngo fie. Ia ai o le tau ma whai pea. Ia o le fusu lava. To e fosu lava I tonu le I lungo le lau lo whai eifona tanga ina ia wha ma tuu maine se eleni e wha fau wai tatu playground se ma tatu paka ina ia le lei ma tau te mana nao ia le lei ia ni facilities mo tatu mo halo ma whanau la iti e iai fo isi paka to o le feedback mai initial tatu watunu a meso tatu nu o tara se ma i whai malai vori e ia tatu paka ora wo fai malai voli kama foi ngale malai one ia pau ale me tatu mala wa korengeki kakau fai lo male voli fai foi e ia paka o lo la talata ne ia auto foi ngale o lo mana o mi se malai voli e ma fai ono to tusi mai e ma fai ono to o mai se feedback o ma tola e avea I lumo le board ma ave I lumo o le team o va ia tatu community facilities ave fa fautuanga iai e base I lungo le fautu o le feedback le mai auto o I singa luenga o mai ona faito tatu I luma tualu officer the biggest destination playground in New Zealand. I think in New Zealand. Yes. Ole ava I Hayman Park. Ka e makau kia e le se me fa pe no fsoa. Yes. E le se me fa pe le ia lo ia mamangele wai mamangele wa tu tusala ia ka ko manukau mamangele. Ai onisi yo tu langa fo ngale sa ngalu lue puno wa ia tato. Ole si me to ngati o tara sports complex. Ia. Na wa mai ona fa fo. Man. No va ai o la fa o sa no la funga le mane. No tau inia na po ile malai le ta le wa sa no ia. Ia. Soli. Fa tu sanga lai tau sanga wa mavai, male ata tau sanga le nei wa mai ala o tau nga luenga sa fina wa i. Koe whai koe mulinga foi a sulu foi o Eden Park. Iyo. Le ai foi le tate whatala ata la ufionga. O le malama lama. O le malane ti polo na inai ngati o tawa. O le foi o kamalite sa ngalo mai o tawa. Iyo. Le foka mai ona tatala ia le tatu malane ti polo. Fa ia malai. Ia ele ngata foi lai malai fo. Ua fa mo li fo. Ia. O le tele o alo mawhanau tamaitai o le tatu watunu. So e se paka fo ngale ave au ia peo ngai kalapu e fa foto o tara ai o lewa il tato facility e patino lava ia o tara e le ngate fa nga ai un fa un kolenge de po ia o le si va nga to o le tama fai lava le ia au wane mamulu e se ia tato leisure center le I o tara au ne I o ninga fo ngale privatize o si va nga ia male o le singa nga ne o e te patau la I lava I le tatou I le matou vaenga pe matou tu la I mai o I le manukau sports bowl Nofoa le ro fai ia le Polyfest e lo pakai fai Polyfest ai ia le si vaenga le na ro e fia develop fia fai se kako athletic park le tu le ia le fale foi le pes fata polini kasi pola po o le mele ile malata alo foi ia tai fautolo kongu okay ia ona o ta tau on develop fai se kako paka feliki ia fa tu ia fa grandstand ia fai masinga kako indoor sports facility ona vinga lautala fai o ise me fa pe o I le city po no soa mai si I vaenga o kilani fai fo ona fai mo o tara manukau o le tele o halo mawhanau to tele le tā leni tono o tara tele le tā leni South Auckland o le facility ele o lava tato resources ele o lava tato facilities e ma fai ona whaangai alo mtupulanga imagine le isi 5 tausanga o le se 10 tausanga tu le tato paka leo ke fai a koe
ele lo poso walo fo ngale sprinter i ka ko pakale ya tu longa fa pe ele fa pe fo ngale fa ya tu amia ya e tuputa ya por tau sanga fo o le tele o process o le tele vai nga te tau ona wia ina ia fa tau no wina ia vai nga fa pe mai le tau ngo fie fo le tau ngo fie o lea sa fa moe ia tatou pora o tara i se vai nga tupe mai share fo ia tatou le Auckland Airport le sa fa tau ia ai pita ia ni o le manuia ia ele ma fai ai ma tau lai ona fusu fo ngale kama mako ye lunga ele ma fai fo ko lua councilor se ko lua manukau ona fusu male ko lua se fulu le lunga ia avakuse proposal fo ngale ia e vote ya councilors ngai ia ele ma fai la ona ele to lua le o le sunga ya off fa pe fo no tu fuli ona fa male ina ia tulanga fo ngale tau na mana mia i numera e pasi ese proposal tu inatu ai fa tase mana lango tatu watu nuto e ma fai tatu fai ia tulanga fa pe fai tatu te mana nao e fa tau nu ia moi mitinga ia ma ia maua mai pease leni e soani i le running o tatu community groups e te tau ona i tatu tangata i lunga no i tofinga ia te tau ona i ese tatu pule nu ele pule nu ele mau ele ia lava pule nu au kilani mauli ai o le alo ia le sui mauli ele ngata o ia o tangata whenua ai o ia fo i o stamaitai le alo o ave ia ila ulango lango ia le tamaitai ia Karen Leoni o ia le alo ave mata ulango lango ia ona matou talitonu e align le ia ona talitonunga matangata Pasifika ai mese lava ia supporters ale Labours ia o la loifo o lo ia nisio o ia councilor te to lua candidate te to lua al mato team ale Labour ia tamata ia lo tu fuli ia mai au Filipina mo manukau o mantua la o lo ia fo ia sui Pasifika o lo fa pena ona tamu mo mai isi tu malo ia ai mo mato la loifo tarampa toi ia o lo ia lo nei tangata fa pe fo ia le talenga ia a pulu ris au tanga vai ia masi uso tonga le ia tu po fo lau fa pe fo tato team Labour i papatoi o lo ia si tamali tonga le sunga le engineer ia vi hausia fa pe fo ia Dr. Ashraf Chaudhry ia ma Raj Singh malta ia Avenis ko o mato team le o te lo fa pe atu to ia fa pe fa nga Samoa me palota mo mato ia Paula va o le mea pito sili ona tāua ia te autoto o le fai o le palota au tātou watunu Paula va o le fai talia e ia te oi o ile sui tau va e te filifilia mai e palota iai that is entirely up to you o lau ai a tau le nā Paula va o lea Samoa tātou whata ua le tātou whinga palota mo se le leo le tātou community palota foi mo sui Pasifika o lo tele o lo ta ape so le o kilani sui Pasifika e ma fai ona ave lau fifilinga to ma lo va tai ya lo telinga li a le wa man no va nga te si pe o yai e te si va nga ma tu te fipa e lo telinga li a o le wa man no ia nga luenga fatino ma tu te le tau se no tu lo telinga le nga o le lava ma tu te o ma to o moli ma wola le nga la mo ke ngofo i la welele te fitela ia o le se va nga fia ma tu fa sili lo fionga le mana ia o le la ile kanto i Nofoa fa tu malo pitonu uia sa e taua a ele tasi o vaenga o lo i tonu fo i au fianga o tatu fenga palo telea lea fo i o lo i lunga o tatu pepa fa la wi loa i o lo ftelenga mes fo ftelenga ya apulu ris au tanga vai ya wa fo i se tasi o por i meta u lai sene em fa ona o na si nga sing fa manino lava i le ba malo tatu tu o le tau o le ano fo ma o fo i le te lu anta fu le mal ftelenga ya apulu fa mole ata tu tele to fo i mai o tawa fa mole lava le tele lava to o le Wiri Licensing Trust o le Wiri Trust e fai tau miliona i le tau sanga tupe e maua ele trust lea le Wiri Trust fai tau miliona o fea maua mai tupe ia o lo iai vaenga tupe maua mai
I fale ia retailers ia whatau ai ia ava marosi po liquor stores. O lo ia foi vai nga tupe lo maua mai pokie machines o lo tele TAP matulanga whapena ko tonu lava yo manrewa ole fesili o ila tau e maua lunga le numero tanga te whaonga ia liquor stores ma pokie machines ma talonga whai tupe i to tonu o South Auckland ta Pacifica mtaka te mauri o lo ia ila o le vai nga tupe lea o lo maua mai i sai o sale tele o sai o sia lo maua i whaataunga o ava maalosi man whaunga i no talonga whai tupe. Lea la o lo au mai i le trust lea. O ila le trust lea. O lo o lato puipuia vai ngā tupe ia. Ma whaasoa atu tua le community o lo whaia ia polo keti taipe o polo keti o talonga. Polo keti a waonga o community groups ma tūlanga ma le telo o tūlanga whapena. E mawhai ona fanda ia, mawhai ona palai mai ia, talusanga mai ia, community groups, ma sports clubs, ma tulanga wapena. I ngai fan fo inga lea watu, e wha tamo i polo keti, e wha tupe i polo keti. Ia, o lea na, e fo se manatu, ma ua ma apuru. E lo iese sui Pasifika, sa ila sui Pasifika pe tai, ua wha maa vai. O le tai mila le nei. E lo iese sui Pasifika i lunga o le trust lea. Ai, o le fase full pasene, o le community a Manrewa to'o, Pasifika. Yes. Fase full pasene, masalo wasili atu. Fase full pasene o le population a toa lava Manrewa. Yes. Pasifika. So it makes sense that we have a voice and we have a representative. Pasifika. I lunga o le trust lea. Yes. Ina ia, au mai fo i mana o ngā tau Pasifika. Mai a watu fo ia ni applications fo ngale po proposals a le community of Pacifica. Hey, at least o la yese si advocate. Ma fusu fo ngale ia manuia tu la. Wala malama i talata Pacifica. Malama le running o tato initiatives ma polo keti ma tulanga fa pena. Le ala ua mata mo e ai. Ia maleftalinga ia apulu a wase no fo o le Pacifica ma tato Samoa. I lunga o le Weary Licensing Trust ai lo le Manrewa Local Board. Na o lunga lava le trust le o lo ma tau fetuli ai. Ma le ftalinga ia apulu. O le Weary la fa mole lava to. E le afia umai la Manrewa. Ia o le vahenga lai. O le motorway. O le o faitu vahenga lava o Manrewa i le tū lea le motorway le Manrewa Town Centre. Yes. Le ia South Mall. O tu lava o Manrewa i le pito ngā le motorway. E lalo lava le riri. Tau sila la tau. E whaisi te le o le area le Manrewa kava i lalo le Weary Trust. Le ala e talusi ia. Ia se ia ni nei lofo toi o le tātou atu no. Ia se i ai fo ia se sila nge lau pe palota. E umaloa ia paloka loko port. Lisi o le lau pepa piko i kua. Le paloka le trust. Le ala lo mata mo e male talainga ia apuru to. Ia o le vaenga tonu na le fia fa o te se fisili le umanino tulanga lea i le senga o vaenga ia e te lua tau fituli e vaiane ia lau fitalenga ma se fitalenga ia apulu. O le tato palota po le tato pepa palota. Ia wan sil fia le tonu uva mole lia. O lo no winga o le palota mo le pule nuu o le palota mo suyo i tumalo ma le palota mo licensing board o trust. O vaenga ia tonu e te tau ona tuli mata ina le tato tonu. A wale whaatino ino le palota? Ia, tūlanga ia. O Manrewa ia, o lo ia le pole nuu, o councillors, local boards, ma le Weary Trust. Ai o taran papatoi. O ngā ele se kako trust. Ia, ngā o le local board, councillors, ma pole nuu, o se senga na. Manai. Ia whaafitai, li a lewa manino ia vaenga te tas. Ai li se e atu se vaenga mulmuli lau fitalenga po ini mea wa misi fo i se mātou, le mātou mai tau. Li a, o lea ua maea le tue mua lea sa e tau sini o ai fo, lea sa e pale mai fo i le Nofoa le tato tumalo po le pito nui o tara, ma papatoi toi. I le nā vai tau, ia lea fo o toi tapena lo sa, ai meisi le mamalu la o tau au vaa. Ia ele taina foi se matou fa matalanga le mamalu Samoa mo sui Pasifika i nisi tu malo. Ai ate o lava ia lia. O le se
mea o ngā. Le anga o lau ftalinga mai ale tai au e tau le fiafi mai le songfua e tau le sa. E te wheiloa i pēa ma tangata nuu i mea mana o mia, fesili, a o ale eifo se tali lau ftalinga e te tau mawhailawa ia ta pena se tat. Le a se experience ia te oe. Na e maua mai i le nāwai tau lewa e te pena mō lesi i tau sinionga. Whamol molilia. Tai kele la wā tō. Ia, ai rei tali atu e tu sai ma le whaafisili. E la ngona la wale maulalo loto. Ma le nganga whaafitailo tātou atua. Le ngata fo i leo le nganga o le whaafitailo tātou atu nuu. Tu sai ma le tāpua inga. Ai maise o le awhea ne lava o le nei whatau waa ia iso o tau whina ngalu malama e ala i la o tau whainga pālota i le tausanga wa mawai. Ia pe tolu tausanga wa mawai. Haftai fo i le atua i tā leni. Haftai le atua i le wala awina o le whatau waa. E mawhai o na sulu mai ai o tātou tangata, e mawhai fo i o na avatu se fesoa soani. O le me mua lava o maua mai le whale a onga fōlea. Ua au ai ai i le rāninga o le council. Ua, mana tua, e mawhai lava ona e whaapea mai e maa tātou pule nuu, e maa tātou sio logo boards. Se i vanga nā lava. Ua e stepu to tonu o le maota lea. Po ua e nofo lunga le Nofoa lea. Fatua e malama lula ia i le tele o le ngao sā. I le tele o le upu ia. Le lau whaia kua tala lea. E whenolo fo i la loi Wellington i upu whai Wellington e Samoa. I lo le vela fo i upu whai i fono tanga le pule nuu ma councillors i e luas foman tupu. Lea nga ua over ai. Ma o le taimile nei, o lewa ma whai fo i ona silisila i eila tunu onga le whai onga live ma au mai lunga videos. Ai o le mea moni lava ia, soli. O te va ai fo i malea lo whali i soli i se tatou pule nuu i alo tu fuli. I le tele fo i o le tele o whamtalanga fo i ngale so ona whai ma i ai matulanga whapena. Ia ai maise o le tatou local boards. Lea ua uva ai toto. Ua uva ai le tautua le tamali ilo la tunu. Talainga ia a pulu risa o tanga vaia. Mani. Au tala toto o te masalo ua levo na whaatalitali mai pi hive mo le tamali ilea. Ua levo na whaatalitali mai Wellington mo le tamali ilo le tatou watunu. Le malai tele o pwai malo. Ile mea lo iai ia, le malai tele. E sen loto maulalo le tamali. Ai o le fi naua a pulu i le tele o mea ia lo e te tau o na whai mo o tara manu kau ma le Pasifika. Ta ilo se sia tai fono local boards. Pe ia e o te le whape atu a mea ia maa isi tai fono. Ai onga o lea wa unga lui i lalo le tai inga le talainga ia apuru aka. Te lenga luenga i lo se le fio lo tatu watunu. Ia e na o wau lava lea o lo vāvala lata. Ia na maa ngā lue malisonga ia apuru. Ia, o le memo mua na, o le experience, ua over ai le whata mo ina o le tātou pūlenga au kilani, ma le tā ua o le iai o le local board. Ma fua isea, ona o lo iai ia facilities ma a seta, ma ngā luenga lava ia tau Auckland Council, e to tonu o i tūmalo, e ta tau, ona wha tonu le lei e local boards ese, ma ia aua lava nei sao mai, aua nei sau fu local board ia Nofoa, wha pe mai ia o tara, wha pe al whaingol mea lea. Aua nei sau fu a ia sesi fo ngale e no to tonu sau fu Auckland, pe sau mai West, pe sau mai Central. Sau wha pe mai ia o tara, o mea tang wha pe. O mea ia o wha pe. O ka senga luenga local board, so lo whai le tau puipuina, o tata wa seta, facilities matulanga wha pe. Ai e mana o mia le lango lo tata wa tunu. O le experience nga, o le si vaenga to. Mo fa tu pula ia le to telo tata wa tunu. O lo au ngani mai fesosoani. Ia o la vai fale housing ia nga we se le fia. O ai fale ngale housing ia wa so tai mai. Ta te tau ma fai ia. Pa u lava e whainga taia te una turn away se si au ngoa ma se fesosoani. Tai nane ata ve se numera e vili ai. Tai nane ata ve se information. Lava le nga. Nga malia ia. On my way to the studio ato. So tai mai stasio
tātou Samoa i nei o Tara. Oso, fia fai sa matou papa kiul ma ke kia o kara a o Tara fa mole mole. Pe fa fia nga musa lai sega va au ke poli. Nya la va kurungu mele ke vili ya. O tulanga va pe to. Ke fa yaku o fale mai a unanga fa de soifua malolo ina o le housing o le makeki o le town center ia o le tele ia. Ai o le winga le lo fam talanga na to mua i sautali. Fa fe taile atua. O no le to mai male vala wina. Ta lini e se wa pe na fa ngai na lo ni tangata. Ia nisi na experience o ngol tatou taimi to. Malia. Ma lo fa ftai ia lo ftelinga li a le wa tali malu ia faiva fo io la fionga pe ona e tala ai ia fai ia lo fonga e fai mafonga o le au va ia wa le alo atu le a fa anga tama me se fo il fa mo fa itu malo ia pe ona il finga pa lota ile nei va ngole fiafi ia o manatu no fai lo fa wa fa un se fo le fifi la un fionga ia taulunga ai le ta fa tala noanga ile no fo fa so le nei fiafi au mai so fina ngalo ia toi fa manatu le atu no tato waso ia me se fo il fa ino le palota ia masau noanga muli ia po ni lu tau fu isa pale fengai mo oto e tau lunga mai ta fia fifa mole la oftelenga li after tele la va to ia mo la vana mole tu le ngangol fa after Samoa ia mole tele ina fo io se fa tau va ai mai se o se tau mafanga vai o fea fo i wo o yai o le a fo se me wo o yel tau mafanga o te fa malulu watu lo ia te au lava se ato o toa ma se tonu ai a fai fo i ua o le tali atu i le telo mana onga e so tai malu tato watu no ia malu ave i fale o tau fina ngalu au lava o lea fai lava le mea ngata ilma fai ai tau sanga atu Samoa i lau palota o le pepa palota lea e lanu moli tau sisila mai o le teutusi lea o le pepa palota lea la foto la pusameli pe a fai sa ele stala ia po pe a fai fo ele subia ia lo maota mo lo lawa o le ana amata la foto ia pe pa ia soiva ile aso lua o Setema lewa mai aso ia sa la foto ia pe palota masalo fai un verso nei o te tau na maua pe palota a ila tuna le stala ia sia ke la pusameli a wotu o lunga isa ia pe va ku ko le amres fo ngalo ta vale ia pe tu vai kor ka vale ko alanga ta sang fo le ai a maulo fai lo la palota e ma fai ona drop ia la pe palota i so se library lava library o Tara library lunga i Tosen Road al tupu library o i mangele library i papatoe o manukau so se fale tusi a local council i ma fai ona drop ai ia la pe palota ai mo tātou ele i whaia se le stala, pe ele i maua tu foi lau pepa pālota, lea, lau pepa lau moli lea, au e te papoli. O i tātou whale tusi le manukau, le i tua mai o le tātou manukau mō. Aso ngā fua, i le asto nai, e ma whai o na whai lau pālota whapitoa, e ma whai o na whai e lau special vote. E o le wawea ia, o le wawea o na whai paulava o lea, a mai sau ID, ngā lo sau lava va ai le tima le electoral office le lo i manukau library ya po mangere library po i fo i manurewa library i le town center ya le mai lava lo ID vai lau le stala fai e lava malau palo kai minga e se le fai ngofie ai fa pea le fo ele tau lava i tulanga uma motato mo o Tara lava ia o le vai yaso fo na so fa raile malasto na o le a fai ai ia events electoral office ta o le votes let me have a look votes and go events votes and go fai la le tato events te tala ia le tato fai le palota mo ila to malava lo fia fai special vote pe drop out ia palota ta tala i oile o tara leisure center le tatou fale ta ele, tatou fale au, me le tatou fale ta ano nei oi o Tara, i le asa wha raile o le vai asa fau, during the day. A o le asto nai, le asa wha o ke topa, o le a whai e fo le tatou events wha pēa, i Ngati o Tara Park. Ngati o Tara, le ai mase o Tara e le sile fia ina, ia le Nofoa ngolo, i le tatou complex lea, Ngati o Tara. Manatua asa tolu,
o ke topa po las Ferrailen va sofo e fai i le Otara Leisure Center. A o le asto na i la sofa o ke topa e fai foi le events fa pea i oile ngati Otara. A fai le ai a o te pole fai lava o ne anga i mai i so staimi o la so asol vai aso i Manukau Library e fai i lau special vote po lau palota fa pitoa a fai wa i lau te tusi fai loa lau palota fai lau filfilinga ia ma drop lo is fale tusi la taane ia pauneo vaenga i fia fa manatu fa ftai tele lava Samoa au ne ingalo e lea tau ana wine li amana ia lau palota pau lava o lea a fai e te lango ile tatou leiba fa ftai tele lava ia siaki ani lau pe palota mo sui la leiba a le o lea ia pule lava oe olo iai fo isu Pasifika ta maali i alo mata mai tai o le tatou watu no mal Pasifika o lo tau va i le tatou whainga whiriwhiringa lea ia o se talatu lea to fa ftai mo le avanoa fa manuele atu e lau ftalinga nga wa fo ito enga o le poru kalame o lo toe ma o pelo maalosi e wale tau tuaina o le atu no e le ngata i lunga o le tatou poru kalame nei ia fa pia fo inga luenga le malo wa tofi ai oe manuia fo i el pulenga le ftalinga po le sunga ia se yuli fa pia la fionga le toto ali i atu filau sunga le li fai fiau ia ma le pulenga le PMN ia ai fa sila mo esa mo manuia tute ma faiva wale tatu sailinga malo manatua o ni sila au te roa au kilani o lea wa fai mo tatu ainga. This is our home, so please make your votes count and make your voice heard. Whaftai te lavato. Ia, mamoli le nganga whawhitai, o la le te lese mātou tala, a lea ua la e hile nei fiafi. Ia le foi ua tau fonga mai moa, fonga sila foi, ia le whitalenga ia li a māneia, ma le tau wha alu mamao, ia awa lava le long pui le ina, o oe sa mo le atunu pele, tu sai ma whaiva me tiute. Nia māneia, ia, whaile leo vai o toto, e whai ma fonga o le tatu wala leo nei, ia, mamoli atua mātou lo whaanga mo la whitalenga, ia o whamanuianga foi, ia mese le fitalenga ia apulu ia le ngata ilea ia o le fionga ia lo tufuli ia mese foi elf malma malo le tato ova ale nai tulangi i o tawa ma papa toi ia wal fa moi a walo fa anga foi tate mo boli fatas ina yo tato uso foi to fa fine ta mali o le tulu o lo o tausini o inisi o tu malo ia wal fa moi le nei fiafi ia fa fitailia ia manu ia telefo fo o tono nei fiafi ia wa foi le savalinga le la fa ui le nei va yaso